birla dipolong penang li tuma phan offer mati birta kimi nangkewan pidu nangli offer kilong ponji laki extra venue news pen kedanglok ki ongtunga gari anparta Akas Hyundai ningkaning ko chok ningkarong pen scratch and win offer sitami kapathu padu ponji bangso offer along nangli kilong ponji news extra I-20 venue lapen akaprek agari la sikla dagalam thekelong ji aphan humri ignon Akas Hyundai birla dipolong lapen kachini pa meji aphan la screen along ka paklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon men la pena ni kona tansi kita hikmah la so jasa ni khaten jadi nani kay Krishna tini nili ham kedak nam dingrot paskelo andero nam dingrot di formal lo hedi tante nang ino ada bangsa institute long ke kopiar pusi kiklami bom ni nili nani claim bom LDA si claim bom LDA puluh tante admission pendang lo I-card issue pendang lo angton tanang si register long ke maintain lo puluh hedi kana nan admission kan I-card issue bana sab nili si claim na kado beta admission na ke maintenance pancing kon la penonta dubong lang mani jong si bangsa institute long actually ni paning hang puluh tante nonta admission ji phan mena ji thadun ji phan por lang admission kecenge July ci provinsi keceng inke non kado ka pen bang paro si soselo student apai bang paro si soselo mai ni ante ameno kan itu deng poni bom lang manonta nono si cari itu maning hanglang ya cari itu dolang berarti nanta lang takela mo jong si kumane ke cari je ning hangdo pulo tang ke non ni tuma video na kilang na pen na thek long pen mane ni ke hangdo ani ke chila to je ni kita cari dulang lang cari itu pulo tang ke hala tuma pan so thani khai admission ma koson ma kon ans pineng chima pen fee structure bang koson som admission anambang lo bang 8000 an pareng kela form anambang thongke ke fee sebang ke jiklo jono kon an pineng fee bang nan lo la admission le te ben lo te mala ke nan lo mo la exam to la exam form fill up no pol an ben nanti abang so course bang ke kon lo jiklo jon trok ma mati ning kan si so course bang ya jiklo jon trok non ko bang ke jiklo jon trok nanti mo jon ni pulo student supply bang ke haroi se batang lo pulo tang tenan tum lapuson thak da aja ma section wise section A section B pumano te koson aja lo tum ke thani kila section bang thakte ini ke la seat capacity ke bang haroi sira poke bang haroi sira poke bang betek bang lo bang ke section bang thakte lo kado ya teme pangira pesida pangira pesida dan tanbang bang ke bang ko ando ni non ko bang tanbang bang pli latum puti subject lo thani bahini bang grammar sikha ninge bahini bang ke narration ko la translate kitne la jang sikha Karbiang mulai ke channel ke la dona phansida me ni sami chudi bebe ni pen cardon pachiri lo cardon pini ni tum Karbiang mulai ko long claim rapet ati ma tum pen ni tum ada Center for Studies in Karbi Language ko Dibrugarh University pen affiliated lada dipu center lo sini tum ke ban pen non ni dum do alang ni ke katu ko beta chini alang pakke alang mana ke long sing teron alang ni lo labang so dipu center lo director asi non pin tum ke bang pakke la puson lo ni tum Karbi language ko tha alang tum ke claim ke dam ko I non het pen kale jo ding piglo asi kopia ke ma pen salam tum ke claim ma pen labang so institute kam pu ko ma la pen ko son mal ha katu ko be ke chini ki phasi alang ni dumani tum bi na pale lo tapi non ni tum alang ni pen ar chuponi lo na comment tu pen sila bang so institute kam pu kam cheng ma la pen ke chali bo ma students tum ko an duma ko na phai duma la pen than bang tum sami bang ko an duma la pen pi ko soma alang tum kisung tak sami la pen alang tum ke claim bom la pen on ke claim bon jila alang tum ke ma ka tu be tami alang hin beli tum ar chuponi lo Hello.
churo palo pini na le tong Karbi Anglong live pen kewan apa yang kau biar pini mata churo lo la silahan lo nilitung gasemet ke akaprek punya kali lo Karbi alam canai incunai balan sose ansong dengan ketunai langsung hasil itu mantalo la si niliget ke gamong kayak gitu anu tindak Karbi alam buat mana betang di alam ni cikon tu anu tindak kan tuli pansi aning ke kamat hadwe lo ba ninga rupe kan anu tindak konani sompe na cerap dulu ke dulu pulonan komami ke pep newspaper long puno kita puno badak center na nili tu ke to akibia tu pulo ka paper dan ke paklan tu pusita hala paper ke nam na ke por hidul hala te sina ka cerap dulu song ta dak center long ta na ka charli dul lai tu te sina ka cerap dulu la se language Karbi alam lah songkang tu yelong ke banglo. Lalu nili tum ladak laso center ke nili tum 2018 ni kan masih kecil. Lasi Ciklewen Drop Certificate Course di Brunei University pen. Laso posi Klembong lo. Laso bangai nili Jasemet ke nili Karbi Language Development Board Chairman ke tu si lahai Jasemet nili Akemang dolo Karbi alam Cingtur wo nanji pu. Akhirnya tu macam apa ni hang lo sota yang mayal dah tu nanji. Karbi language salong echidul dah lu tu nanji. Pula hai anu tin nak kemang dia lo sita konani elong nani kecok ci bakili damdi gitu kau yang ni penjun cedar lo. Lasi nolak ti tu bangkai ni tu kata we cerap ceru nili lihat pensi kepacun po bang nili cipupe. Sita nili long taisi tim lo nang cerap lo. Cerap cetu bela masih lah bangkai cun ceru. Lasi jasemet la so sentara ke manga lah no nili tu Karbi alam thang lo. Indeng nar kepan gitu loh. Seta pit Karbi alam ansong dengan ada duna lang kusi MIL dulu secondary level sampai higher secondary level non bangke senior secondary kusi putulo class 12 bang dulu. Lasi laso long lo ke thanya tu non ini tu coba mark lagi tu third grade kusi ta pulonan councilor lo nang graduate nang po minimum la pen la kaplega office nang ke 10 class nang po ठीक सो न था सिली तुम लाहे टीचर हम को मालूम है सो टीचर क्राइटेरिया पर फुलफिल ये हम को ना लो देंगे क्लेम को लासो के मैंग पे न मसी लासो कोर्स हम पक चेंग लासी नॉन MIL हम दो MIL के थान लासी नॉन बंके काउंसिल पे तानों के इसी क्राइटेरिया पे जो non ke elementary ko si ko abera prange ME school ang deng ana bangke prange pilo sita non bangke la ano ko te isi certificate course pe secondary level lo ko te ke diploma course ke thana to appendant ke degree la son si ang deng tek pe la son si pinchong ni ko si la so along ka pudam lo pote karabia lo than bang ka produce ba adim lo ke pulo na li tum le school atau paling biat puasa nang taksi isi lah ke loge thang Karbi ke awal te mai li tu dah kita Karbi lo apa kita Karbi pu lam kan injection bang anu tiada thego li tu bi pia lam lo pe ya de lo pa thego wa kita ke than tuji non uwe ki mi tong loge kene uwe ki mi tu ke bi hek penta pulonan karpun effect pe no mai hindi ni ye long ran lo posoma penon bagi somar biheng hak nomade English pensiam cacing kilo English ini dia orang lo lasin non laso Karbi gapang cui pola so mu polote lake isi recognize mati isi university pensi ucaji nili laso Karlen pen nili di Brunei University long artu bedo nili halada kosila so papadeng lase alon et ke lake affiliated pucat terkali sila ke university campus atau university lu sih gitu nih orang ini lah so authority pindah masih ini bang oh ada te cari bang abe akhirnya sok ketan po masih ini dah difuan deh masih non bang ke difu center university si aru pom po son si isi year deh asal non bang ke si university yang kan lo kaprek school of studies tu Anggala Solong Center for Studies in Languages kudu.
Lasolongsi Center for Studies in Languages Dibrugarh University Dipu Center kusi bilo lasida. Lasi laso banglo nona bangke lasi non upgrade bomi lason si mathaloni itu dak non pulunang nong Chikluyan Drop kecari benke secondary mataya senior secondary am ke thangya bangke kompeten kali. Lasi nona bang ini tuh pining lah non do bom batch bang ke lake kijutsi a batch lo Chikluyan Drop certificate course ke lasi mau pin bang ke muning pera bang ini tuh bori lo ningkan usia course ini po lalu kita secondary level bang penang unpo lasi nona high secondary dah degree dah dulu po degree dah Dibrugarh University pen already teacher awi metangga cari pen Dibrugarh University lo mendolo Assam University lo hutan ini ke dulu klaim tekan lo penan ke setan nili atam di komat ke bang papleng tekan lo nedat lo seta non la pusi tampo po la sila dak nili to makin mana bang so center pe bang ke kene non certificate course diploma to po diploma pe degree pa do po degree pe de master degree pa ta kapat dui master degree pe tangga mo PhD la ke klaim la so ke mang pa sini tum so tampo la sila hello la non pudam lo te government along pen lo te isi recognize university pen si langi la se Dibrugarh University ke pudam lo konte lagi si premier university Northeast India ke premier university la si prestigious university la si la so pen si non ini to make la dak so university pen si la ke mangi tu lo la si non dak along bang si tai si ke tan kapatikung der mate katikuk dam mangke university pen wa pisita university pen self finance program pina ladake university pen lage finance kali tangka maha puladak center koson sikit jadi calon dak koson si center ka maintain lage ni to dak met ang pensi sesalane si non bangke ladak fees pen sikare si private koson lage ini university alo sita self finance program gitu masih nonda pulonang tu Dibrugarh University londa inon pulonang engineering sector malah pulonang dak BTech lahir muka lake self lasi sono taxi self finance program lasi lahir lo fees ador sadati lasi nonda dak tadi itu no fees ador so pumuni tu kan ye nangi pui ke alam ke dak lo la dak las fees masih nonda office maintenance teachers upon teaching staff upon remuneration lahir pinangkok la so yoni pensi fees dam la sila dak isi keceng ko council dum na charap no keceng ko ningkan isi 5 lakhs ang pilo api 10 lakhs achuning abangge 15 lakhs ona pi amat pining baglata ako nang than thupet opi ko sono polone la si chuning rilo council pensita athela son akera babe pulote nili ke ling hang teng pulote la so center bangke council dan take over dan po angke council anda lo phalom pon vet nam po angke council sida kali ang ton pen council si lancari do nam polalo pulonte isila bang la anso se non nili tum ke manga teng pen pusita dan so se chingthu ropo se nongi university non sa teng la so center si ke langia pan management la so pan isi NGO nai isi ke lancari pan isi nai se council lo pulote lagi meong chok se tanon ke la council long ta take over de la masih nong ke private school college asong si non dak private asong si mando la si non bagas SPKL Society for Promotion of Karbi Language for SPKL to la pensi NGO registered NGO la pensi non management isi langbo las dagal isi la dak no tiku ke la pen dak thetan la si la so center long non bang keceng ko aprang nili tum jitu keceng ko kosong ma kacing wa kosong ma ke theklong la so teng si bang bom no pulun na keceng ko ke kacali bang dopi kopi posi kacali ko ma ni tum ha keceng ko pensel la son ni pu ha so simili tum a calculation na teng ma ke theklong la so teng si non da wa pulun na keceng ko non karbilo tham bang tum KLT KLP Karbi language teacher go ulo la tu manda criteria lo je non do mo ta changia nai po se aso council ban isi kini isi lo masih ke para ya masih la so teng masih
KLT atum ka chari mo la tum tang et pe na bangke no na bangke student na bangke na sum tu ko no bangke athe no na general chalo la sila dak la so masi no na bangke la so fees pe na bangke also la no jito student la so fees pe chalo bangke la center ran undi la sino la so center ran undi ko te la ke na kar chak undi ke council pe na kapre ke ma job ta vil sino council na chak tu no banga as kini bangda na pa itu that ko pi ko sono kolone la si council pe na full take over ko kolon te la bangke itu jing tu po si pulonan government pe na ke la ni mo exidul pusita basis ke la university pe ni si pe non pulonan non ke regional si kapat khelo alam si kapat khelo non LP school da 4,500 so say Karbian Long LP school do so na say MB school do lo higher secondary school do lo college do lo la hello teacher pi FG pulo te mo pio pila ke pila ko apala ana teacher sanang ko la so benefit government pen la language of tha phan ba post ka sanction pulo te ko na pen la government la tum la ke lang la se la da lo pulo te la so criteria la hepak lante university la si la hello basis ke importance apa ngala ke tipi athege government ben bulo te la ke isia rule langji la hello bulo te university la se la ya teacher apan ko masi lo ke than ko pima pula so ko kasi dagdam no la se la no ja tum nam pu dun no quality alam pu quality ke itu men no si ke cheng la athe pulo nang nili ke joy ke isi example mati kijong dam ji bangke engineering pen medical engineering college ke bang cheng hut medical college non doctor atun bang cheng atun matum has ke than la tu engineer tu ha ke than ta mystery dun silo ke than la si BE degree ke pilo medical lo ta MBBS tu ham degree ke picheng atun ha ta practitioner atun si ke than thik ili tu ke so deng no ndo si ke cheng la non ili tu mo mata degree ri muthe nili tumta pulon nili is nili qualification ke langlam lo pulon te nili karbi theka pa newspaper nili ha 2004 pen paper topic lo karbi alam topic lo nili kit karbi alam pen kita publish lo la son sonang taxi nili ko ano ne berti do no pangcho do no karbi alam claim lo la son taxi la t-shirt to manda la son lo la son me sin non cheng lo la sin non si cheng la nili tum ke non se e la si quality bang ke be ke hindo ka eli tu no pulo ko malo quality ave punang kuduji po badala ko pipen no la galaxy quality ave punang puto ate hala nang kuduji tu pusita me quality bang ke la ke eli tu me no si ke cheng no si ke kin pon la officially la ke officially pen ke pon ke no si nang ke cheng la 2018 pen so ta se ya kun pulo la da ka chali pen job lo ma ko eli tu ke la kacing tu rapan job government job ke kono lagi 1% ave mati karbian long 1% ave long si ate ili tu kudam lo polon te lagi 6 month certificate course chola ate ili tu ladak anikam van matriculate 15 to 20,000 metric nang ke pass apa graduation nang ki ke 5 to 10,000 ke do we lo master degree nang ki ta la son taxi 1,000 lo ni kan wang si ante la ta li job pi et ni no ante li la so te li la ta ni no la te pulo te job pi tha pa ya to nang tu da lo la so job pi ke la ke ante halai tu mani ke ko son ante la ga phi da lo engineering BE BTech MTech degree holder ni ke job ke long ni government job ke long ni ta ke la ke 6 sal ke la simili pui po bangke la son engel kan lang le ga rai litum la ta ke nang so lo mo job ta do po la ke pio si bang bom na ching non ta do bom lo job na scope non ta do lo non ta appointment pi ta do lo la si la son kon bang do to the primary school and TCC a primary school lo inu no de pi ku si ta la 5,000 le kai ke non ta un de ji a te ni ke do chairman ke do kene long post ka sanction kan tang ta do 50 la ta non da bi pe plan LP school lo pulo na karbita language teacher LP school lo te nu pina po haso che palai lo ke cheng si a face lo la si mang po ke cheng ana ko da ka school lo ma kan dia pin a student da karbita lipin teacher da karbita li ko da kan na cheng na po la so da post ka sanction tang la ta non da appointment people la so si government na post ke bang ya pham na si la so si claim bom man po la heno la si pen la dak la so long ili tum ki du ki sum do abang ke
Methang pen kali galang mata kacar jab na amala daga kisum hem pitla dak non sia kali galang ta hem pulonang ilitum le hem prek ke domi acol piso somi yang ada pit acol log ada pit hem prek ke do sansi ilin kali galang ta kaceran mi tu bukan gitu nasi hem along hem ciki malong pendang log pule pukok kecili pendang log isi plain lim hem kabuci apa ke siksa ka sonsi non ilitum tanda ka son tolong keceng sila dak ang ton pe sinon kecili nang ai hem aholo keceng hut council mate CM ka hai tu diram hang nang rap mun keceng alang li sila non do boma building ta irrigation lo abandon mat ki o building sila molo senili tum repairing fulo apila hai admission fees pensi agalang li keceng hut lalu appended ke student chair $40 appended asa kucing ni cit panaling nang rapta non na pida bangke asal din na $1 lo ke non ke bang harui si so se at student de convert kami panda chair $1 lo computerized ang ke ladang ke batai ni ke thom hemarong with lo ke dak major repairing lo tiga de bangki root board po MC nili tu gitu masih major PWD pen la estimate selam si PWD tu manting dan si estimate selam sila sorting dan si dak selam lo la si no bang ke kinang sol hormon ke tu kan ni table chair computer everything general toilet tamu ke no habo la si dak la ke fees pen si non student nang suno blo ta bela si la ke council lo put na ka chi yom la si kan do we nili pen kacuni kan tu lah lo wadah kado weta lada kosong ben sila su kacing turi man nang tanung dera pu nili kopina kisung ado pote social media lo dam thap tera dak office lo bang pen nili tham direct nang cing kilo pulo tela bang sikini la ke kacir sorsa positive way pen bang sik pulo ni pulo nang non now university tahun ni ke komplain nam tham mote dakwang ra positive way pen nam government nom dam posita positive way pen ladak son son ki sungla son da charam ni pulo son ya pen la sida eli tu mang son kali alhat no inu bahini do nom da dak na lagi ye do thap na ni tudun thap antala so kisung upia polo pini na charam ni ko bagi inu ta bang setana han ki pudun thap bang ye do pi non da exam do dere gloss eta pini technical ajo ni pu sita examination da conduct lo apora ten pen result da planji registration ban asap pini asik saka do ko halata amalata tangi result plan se registration da tangde po aga result bang ke non nilima khate da atheno bang candidate bang do tu pigama la sino bang ke non ciklo yon ni ra chitim ciklo thomong bong si result ke paklanji langsung mau kasih registration si kami lagi coba pola sini lima tadi pre kijut kali deh hai kuni ke result ke angkat bangkit lang ke di lima kali kita tangsar lang oke lah tok tang tu athela ke lang nei lo ke lang ngom bang dercet amala si sitala hai podang ta isi ni duk dam bangke university beken ta RTI lo na rego sonsi registration na bele examination biun ulas yang macam nangsam है lasohol chune kan kita kan ini ke salah babere lo mati laso job students to mendang lo pe ongdum social media lo bithe bisa seminar kan ke job sana do kopi kosi salah pato dere la ben hala admit card non pp dere kisda me ola ta duplicate kosi nang pu kala duplicate kosi ongdo me chat hanu la se kopi kosi la person lang thena ke klan long pok nang mana ke job long pok labang alasan lo duplicate punang pukia la galang itu kama thana pami me pon athi ahok lo admit card no dan registration tanga da registration dai number 1 to teta lason ke apran da dobong lo 2018 kita lason si dobong lo ahupan registration api dorong kita dulu lason ka base dulu athi laso bang duplicate pu alang tum kai jong da moto bang isi lama bang ning cibinan ji examination na program ada examination na timetable ke university website no si pitana hola da pena pila son de consensus le bisa kun niliti inu lahai kan kapacing tu kan MIL lo kapacing non university lo hai lo ande kapacing claim vega munit pudam lo puda fulo
ni so hinu dan ni ko bang de ben tu ni da ma ka ni la si la so ana duplicate si ni lita di university amen pen la da la an admit card puno answer script answer sheet puno la ki tok tuma chini lo university da pen si gawan hada pen si gawan ni tuma da pen si gari je pon si confidential on mu da kwan si da pen bi question paper da pen ba no direct thana bidang ko exam ni si thana pen ke nam da as per rule na sila ang ko so si duplicate si ke klam mo na sila exam do direct ka lang lo hada company technical isi thetan ka isi katikuk do ba ko masih lahai masih jingwai jingsai kana film ke chok thu de lo non ma ga so physics akabi na po ang ke hla so huri basic examination ke ati siap best man form fill up elo amalo so bang aku siap lam ram lang kalau masih padura penan to masih lahai kacing wa ya lo masih pulo election na philo pote paduna election kita nang lipo po lahai lam masih padu pamina ulahai cerai eta phisi inu bahani social media lo nak tok lo nili phanang jong thaplu lage non ka huri posi exam do kalilo lage system ladang nili tum official communication along official letter lang ati chingian po ge asila so pensila ke lang andu po phisi la so tensi lage mani nang ke jong do no pot kali kumami nang kipo ko le exam do ni la ke system ka pensi si exam la so exam ke do direct ka ke na ko te isa record do university ko nani university exam do direct do ko nani result kan direct do lake general so do ko pulo nang li tu no tieta ni kan kon ane pisi gitu tanggi do de non tela result kon ano ni ke che so de result ek la non pudam lo puti need ta ho net ta ho lai ta ko teng ben do de lai ta papi check ke do so non taxi result so ni ti la se ko pe ni si akasik sat ko pe ni ko dani ka ti ko ba ko nani si ke plan nam de la son po dani chitan de tunda lo technical official secretary lam do la po si du dam ko ti ti do so taxi la ta afran na ko teng ben do lo la so bang sa ko teng ben do de lo la sa lam de la dax la si la so lo ni li ku de ko ke ka to ko ta nangi jong dun thap thi social media long nam thap thi ra ni li long wang ben lam direct ni li dak to lun ni li oren no sita mane mana bang na ri ma pu bang bang we sita social media long sidam thawre sila bang ye li tu me thang ka ching ton bang university dun da nang ke lang ni phala ma hang product te ti ada ni li ta che dun si ti te people ma ang ring na che long dun ma ka ri kar bia tung la ang lo isi ki mi sen ki pi ang thek tan de la son son nang de le che hi li dun rong che sor sa dun rong chi pu dun to rong aki mi la son tang de le pu la so line si da tu rong lo ang ke la da bang isi la lo la so kali right tong to bi accept puro pu bang prung la ka chera pe ni poson de mi tu sen ye po le ta no no ke ang son lang ko ti son na ka chini phane ba ata oh bang ata ni li ke da si to ni phan ni ang ton be than e ji ni li ke ready lo sita la ta ke ne va we anda anisi no do so pusipu student lo admit ka na chen tam ho amani li bang so anisi bang ni ko ti dam ne amat ke bang ha ke lo ma ka phiri lo ma ko ari anang ni kiding ni office ani bang office time do people bang le ani bang chen no dan thik lo la anisi ni ka bede ko ni ka phiri lo ma ni da official kam na ni ka dam nang do ko ka the asina ani bang bang do ba ko e jo la so na si a hor mu pinak la si ili tong dang nang ka la hello ka chi pu to po ba kali ka chera pen ko song si ka ching thur ji ma ko song si ang song ke po ji ma la ba non da language job wali la language of andon ili to language standardization of andil ke body ang ke a the la hai job jam le yam ke la so system university pen ka si klem pa milo ko te la ke chu po ta non ba ni ta sa ka ti ko ga sang do ka wo na nga chera do na ka li si ka chera pen ka parlina na si dam ro la si non la yo la si non pulo na la si chera na ni ka do be non da ni to syllabus apan prepare mo morning ni ka na si do po la si sorting no si December January bong plan mun chit po long te mo January February long admission to bang ke ar ko tang thang lo bang ke ni ka ni si pen si isi a course to po ala ni ka na si pon po isi a level ng upgrade po la si la no ka to be pinila da la son at syllabus long include na ipiniposta ka to le bang tan ni welcome
la pen ke dak ni li ke kadu we phanda chingwai peni to phanda ke ke na so thum ke chingwai la si non sita ni li puthot chiming ri lo ja kong ke do tu sita la dak so center ko son si ka ching thur pen bo li tum ta bang hiara tum ke bang tribal among bodo tum bang ametha subject long ta PhD cheklem et lo la na level le lo ili tum ta kar bi de ka bolombo asam pusi chipulo te ili tum bangan dengan non si jo official deng ke non si cheng la mo pen ni che than bom lo non si jo degree ka ve tum si degree palong ba tha ta no la he tum bang university degree chot kai ta ni li tum bang ga ve si ta la son si non dam bom pen si li tum upgrade bom non mo ni 1 year do ko angka la son na sai mo ultimate ke hati juli itu makanya master degree PhD ana itu kan research apa cingko angka puluhan college alam itu like as a teacher pergi puluhan non degree suppose introduce lo angka ada profesor kecuman assistant professor kapathani phala ke minimum graduate post graduate kena kok kali lagi ini tu non sih certificate course chato lah angka langsung angka degree ke hala tak ke government degree sih nang lagi angge government mane recognize university degree se lagi angge lamang me people angge litung si people da hinon ke la daga banglo la sila ke la hai ke klem ke inu bahini ke klem lagi chun kali la sini ke atul cetak citonan po nangli dili pu chi puja pora belo lagi ilitung lo nili sai nili mu lo nili aku lo la si ilitung turba po ya nili ilitung pola nili Chirong siroi la kalau lasi lasu kamat habang sini di pan west Karbian lo, mati bijan Karbian lo penang pu nang chudering pilo ni kan ke thoma pran pe hadakta center nang pu nang ipu masih hadakta cethang cimu teacher kawi assistant masih nili KSA tum danang pulo nang chudering lo tu ulo sita ma pining pe nang ke jeng kalong nijan Karbian lo ta jeng habras aku mi buat el saya ada encouraging kacari bang student do admission nang endo non dak di pu bang ke lagi kelas do mom lo data admission student do harus siap lo aprangat ke kalau thoma do sita non bang ke nang sugo ta harus siap do la non seng jeng khalong ta kumi nang pu lo sita isi nili kamang rumah kadam ni bang ke dongka hapu kan dang ki chuni lo ke nang pu dopik dongka lo si center binon lo admission dan bangladesh. Bahini nak admission bahasa dah kalau tu mana pun dah kuat dete. Athe bahini pengen tu dah teacher remuneration pengen sana expenditure do lah sih ada gundi. Lah sini lihat ke mata bang sono. Dok muka puas jengnya dok muka lo te center lo puas jeng lo te serajan baca pelajaran lo mate si dunia. Bahkan bina ke jalan terus sini lima. Kasih ada lah sorting dulu ini. Lasi lahai lo lasi ta kopi ni nani kasih sak nani berkok tahai lo nani lasi nona bangke kata kopi lahai nama cara nama citu dum pulunan dilitum cisarwi nang po ciri research nang po kopi posin nondok muka tentang bangan menjalo mandok muka sentar lo di pos admission ke entan kipu ke bangku nang citu ning ritum ke hadak lamet amai tu pendang lo binai henten pula ta menjalo lagi pining ha bisonat asal tanang curi ada tanang bini itu, ama bisa na tanang ta cipi po ada pulau malu tu tapi non asal bangga derong cong po nang cinggu ini sama lasi mono next apa yang ada, kamu ni kan pen bangke bisa na along tadu kota ipo, lasi niling hangat tengah bangke sonapul tadi biji ni ha, sita sonapul ma direct certificate course bangale hala spoken masih paprana lah, sita hadapta itil ni klaim lo sita hala tu bangda kosong do pilo ni amanon pia ko kada alam yang ramai tu mangga pinton kor ni hala tu mesti ke kontek la si la hai lo kata ko ke bang cara citu ni la non dak center ko son siga paling hai ko son sia tige non la hai cihi rong nang putun rong pula te bang university kan sitame ni liga sistem tengo mo jo si milita la so center un ing cepat ing dengo un edet ranu edet lo financial ke yo ini cing hap cek ko te ilitum la kelong tangga palong pan kolonia kisum nili authority to kok penasi lan ke klen nasi mulan da bi tudat ko son mo ni se chelong ri ke la hai pan do la si la ka tu ke tam ya pan da si ka to ko ke pan da chuni ri ni kan ke la si la no la pensar angkar juna ko non mat la function skill lo handang bang ko andol
non mata Handang lo ben staff doan ang pet ko an lo ni mana. da staff concrete di batu ke non da non ma ke la certificate course ke thana bang bahini do apen la ke ni spoken lo na thana bang ta bahini do akhirnya la pendet ke ko da library do lo ni to da staff do lo 4th grade do lo la si non bang la tum phang ke directly da si da pen si non pulo nang da office ke claim pen da 4th grade to ni claim abai no ong i wo pisita da pen si lo to ni ham che pang le angel la tum non osomar student nang ong edelo pulonte la so bang ke la tum handa ko pulon dili angel la tum handa kere na war sai lo la tum handa isi non council ban da nang thal tu pet lo amala utte lo man ku to angel la tum handa ko pulo ko pare la se la no vorei pa la hai ham kene la bang krep pilo tema hum nili pele beng pet ko da hum kreket thom pa hem lo la dak pen sigaret ka lai tu man la hai ma tha pen ra la si ko son ma de council pen sita akera long thu son te jong kali pulo te ni nge hang nai bang ke nili do abe ka phialam lo sita council take over that council phalom pon that la Karbi language development ke board ka son aphanga la dak thai isi phalom pon vet to te la si ke me tu pari an so se ke council kan da full headed lang litum na chera bun theko seta nona ba ke nilitum ta chikita hino da alang litum ta nang chela khata nang chela khano da la song system to papo lain Na pensar students itu jong sedang cari kerja ni hang pulau tantangan tung kuan qualification में कुछ पर से higher secondary उन्हें पर किसी तरह चली दुनिया में मानते metric उन्हें पर चली दुनिया में लेकिन betulan mana jami tu students pen inovasi pen interaction dulu ini kucing itu tahu kelas apa orang tiong siapa nampak ini bicara sonte mana bang ke korpai ke pen korpai ke bra ni tiga puluh kita ni siapa nanti nasi kelas apa orang nampak ini bicara sonte siapa nasi sektor ni siapa laso bangke kali pini si teacher ate pini no teacher bang bang tambah bahini 45 minutes ke 1.5 hour po angke paper ke thom do paper ke thom polo te teacher bang thom na po 45 minutes polo te lage honta inia teng likai lan si do pini bang inu do wa mede masih inu do chola masih pini bang tangga prango seta bang thom ki diun e talata mo pen ko ma student lo council na na vedelo ama sini itu lata ke pulangan full fledged aja claimi pulote aki mi recruit hi pulote lake payment bang full pinan ko angel la lo pute na pelo tipo ama si nona bang ke la bang ini ke dotang tu ma kompensi la tumsi body cancer la tumsi pa make up ko angke nona jak to bang retrench nang ko pulonang aprang ke bahini ke kopene culture ko thata extra class ya la syllabus ko thata kala tadu ama class ma aprang dinche syllabus ko we exam bang we wo hit system be kar dia culture ko thata juta na ko thata la sopota than ko athe mo degree ko de la tadu ko seta non ke la so tangka mahakasik sakadure joini ma ala tumata non bang ke income ko athe latumhan ke napen no salary piune da ase salary pinangi ta dolo angka ningkang ngan no kapre ta dolo nasi lasa isi thetan katikuk dam ke ladak ta lo athe ke non grammar wo fits tame ajha kalong ke culture me lachara du ko hala he atimu tumi tuma son be nasu ka pesara ke thanan nei ta du ko laso jo ni masi hala ta binan ko syllabus service ta ka chera du ko amasi du ko na lawe mate du ko na directly hadak pele question of sita nona bangkela si lahete khanan ko alama na daglo si laso aprang teng dam ide edang sita grammar yin bang chaw la bahini pen make up ko aprang ni kep ke thana dim no ni kre ko tham pabache na ko at kali ko hala syllabus bang complete na ko sita syllabus bang complete ji aronyal ke nili tum dak ke ni December long lo December lo te course kita no sita no ni theglo no December ta ni January bang dam ju ya themo pen bu si teacher shortage a yo ni pen ama
la non ke kontai hi to kai ateng adim non ke kontai sila chitim si thanon chalo la sila so dim lo pulote 45 minutes period ini bahini about 1.5 hour la ansi ani si thanon chalo angke la so dim ke la lo pulote prange 2 hour 15 minutes si panato angke la non ke la se hala 45 minutes la ke la si mo January an dan tu joi pologe san nan ko alam na pai sih dulu masih ceng itu mati. Ceng dan dia cek lo, lasi lo kulai, lasi. Sita course pengajar, sita syllabus mau plan na kau ini. Tapi students enrollment mah ya kau sama sama kali ini kalau sih. Student enrollment apa ni lo nak supi lo. Kali Amerika je tak nombor kau. Oh, ande ke bangga lagi Indian 10 plus 2. Single lu lo te cetak lo. Nona mati. Sita mo anak bangke putih te dalo ate mo degree diploma pen degree phana bangke la ke 10 plus 2 da job la. Sita mo master degree lo ko te graduation na box sita la bangke der chetila. But non bangke 10 plus 2 si minimum criteria lo. Sita lo selo ko. Dan sir non mati mo hajong itu ciki jutaan lo lada kalau sira bahan si students untuk bom. Masih kumani jom si naga cari gunji pan menang si tanjung gunji pan ning hangzo pulo tante non sabi admission pan apollo plan. Kalau sira pocket kali, kalau si plain credit non ta. Aning hang pulo te un ke. Sita alam maghala student pen cek tong ko ni pa. Ni arjuna ko. Je non laan miss tango laan ko pen an tundo sono ni gabi. Hala so pan ka cari class ang de sek lagi thantan na syllabus na tung na son hem cari hima. Jong si chok ni tung kun pulo lagi pomik non ta. Sita dero ilo te registration na so ciklo kijut kan ini tu registration plan po. Registration plan dia dah pilo te lagi ilo. Ate kalau university long si registration baru lagi ke. Amen enrollment dia dah university long tak dia dah pilo te lagi ilo. Tak non mati pun lah ni hilo ni lah. Mana ni hampir banyak si 20. Oh 20 te lah so bang ni di kangong. Apa pera bang dong muka pan si kangong ya semet ke ni. La silora pet po ma dong muka pan ni expect lo bang thong kep ke duli pon dong muka pan si tan nge bahini na te ni sakya. La sekolah pan bang ni bahini bang ke withdraw ajo ni po center withdraw na po la mandang pan po. La se hala so pan kangong masih di registration na kan dulu deh. Tanong na bang ke lupo la student enrollment akan university long first ke student enrollment on luna la. Student enrollment nang improve data PC registration lo ye. Enrollment tangan kali pulo te exam na tawong la ya talo sinon make la enrollment kan lo po ni stain hong lang no ma long soi hong lang la irui bang bang ni hong lang ta la Si jadi jangan masa nangi tham alam thete nangi macam dia thete kami acu usiri di nak haram lo apa ke chororo nang pasal yang boran cipi pen itu orang macam cipi ni jangan nampak pen cardio so pasal yang kan nampak pen ke nili nangi putun cipi nak pulo nangi ke claim nam ke make pick hanjang lo nili puji pen ke athlebi ma methang ipialam macam hon pen ajoy ni methang ipialam macam na pen nili methang cot kali kaprek no be ni tu kono kaprek tu no athek na cari na mas na ni lamang so institute ke kan tu pon lagi make pick lo Masih ni sampai curug itu kan tu hani puji ni hang bangke nang itu nimbi nang me dah kecari han bang kami, napen kecari pasal nang itu mau han thang kepulau kantor ada ketika gua beci nang itu han alis long baca China lah kalau kecari nang beci masih nang itu sampai nong hajong sar sampai pulau pasal polo lah pasal itu pulau sini kan pik tu pulau tante nang tu bang ignon lah dah sar anak setong ignon adim lah bangke rong kimi toa aku masih tu nang nang pulau tante dah sar anak setong ignon sih masih sih lo jeng kapan dah muka jeng muka kan nang ulang ya sekarang jeng sih non lah bini ke bang thong ke bang baklen tiket ni teacher ini bang bak pi ni deh dan jeng kapan atau ni berjengel lalu Lasi Thoran pancolo lo sa nang pat kumani ke klam ke dam ke mesala long ke putor ke jo motor bang ka tupo samena ni chupa bina he nang non sama ke klam aso se bibe la se ni klam mo ke non ta si bibe ni ke aso se ke klam ke dam ang so kan tu en ke li tu bomi pansi aso se ke klam ke komi kon ke pansi ni komi ni ke ane ni 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 sa ni ngoi nang ne la pen Radwa asami akhirnya pacero ni sami apor kacipi pen itu bang ini yang mau macam kita jatuh nalo sami nakal judul nakelan ni apa coron